Alleluia, Jesu Christu lumipad. Ula job ya kajing ya ukun lang rot Paskah Kristan ya ro ai ngo jing knya u Kristu kun lang rot lui laki lang rot u siu kuna ban pen ya sobat la ukpa. Alleluia, Alleluia, Jesu Christu lumipad. Ula job ya kajing ya pat kajing im kat lanam laki layale usim jing im. Kajing puli nagikam jeng ki apostol kalenong kabakhat riu kadukhat kabaningkong hadu basipau. U Paulus te ulalet shadu derbe bat Listra la syongang ta wayusenran uba kerteng u Timotius kakami jeng uru kariu ngej kalalong kaju henrayu kpa jeng u Greek ki para bangej Listra bat Iconium ki alap bahaya u Timotius. U Paulus lakwa ban yalam bat u ya u Timotius kumta ula ot share ula le kumta na marba ki ju ki bala syong hakitu kithan ki latip batang ukpa jong u Timotius ula long u Greek kat sebaki ya lej keleng gisnong kila IT hakirunget ya karai jong ki apostol bat ki temen kisan ha Jerusalem bat kila kentu yaki ban kongo yaki kumta ki balang kila nang klan ha kajinget bat kila nang bon pait man la kasni kila yat keleng kithan ka Phrygia bat Galatia namar bau mensim bakut umsha aiki ban yalap e khubor ha kajela Asia enda kila poi hakap misia kila persang banlet sya ki jela Bithinia Henry mensim ujisu umsha aiki kumta kila yat bait lengba kamisia bat kila lihiar syadu Tros. U Paulus ulayo kajinyo ipau hakata kamit bat lui Iubriu na Macedonia. Ubayeng bat kerpat ya ali sya Macedonia ban yarap yengi. Hadien kane kajinyo ipau ngilia kre ban lej sya Macedonia namar ngilatip syai bo bleu lakhot yengi ban yalap e khubor babha hakibriu hangta kaktin jong utrai. Kajing puli naga gospel katkum u Yohanes kalenong kabakhat san kadekot kabakhat pra hadu arpuwei. Lada ka perthei ka isi epi pide ban kan mau bakala isi shua yanga baphin da dei ki jong ka perthei kan jin dala e epi kum yala ki jong Henry manga ngala jiet epi na ka perthei bat phim dei ki jong ka perthei dei na mar kani ka daw baka perthei ka isi epi to kan mau kumba ngala ithu hapi don syakriu bakham krau ban yalau kan rat lada kilaban ben yanga yapiru kin saban ben lada kila kongo ika ketin chunga yaka jong phiru kin kongo Henry kinle yakani boro api namar ba philong ki jonga naba kim itho yauta
ubalapha yanga. Ka gospel chung utray.